ibisa Amerika irimo gukora biratuma iba great again. Yeah, great again reka kuko nyuma ya Maduro abantu baravuze batari ko noneho Amerika birayiyobeye nubwo ikoresheje imbaraga bigakunda ariko se nahise igeze muri 2026 none nka ibyo bidahagije. Oya hari gufata Maduro matekwa noneho ayatorana bo bakorana bose hari ibintu yaragizeho bya by'isi by'yise isi iri multipolaire. Multipolaire hari ibyo twita ordre mondiale, reka duhere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose buriya niho byatangiriye. Hanyuma muri 91 ubwo kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose kugera muri 91 mbere gato mu gihe cy'intambara y'ubutita uribuka ko hari ibihugu bibiri by'ibihanganje yari Soviet Union, URSS, yari na Amerika. Ngira ngo uzi ko hari n'ibi bihugu byo muri Afrika bimwe byari bijagaraye biri mu kintu cy'abaringa byise ngo umuryango w'ibihugu bitageraho bibogamiye. Burya byari ibihugu bidashaka kujya kuri Amerika, bidashaka no kujya kuri Soviet Union. Noneho après l'effondrement de l'URSS ni ukuvuga ngo ishwanyutse hatangiye ikintu bise nanone nouvelle ordre mondiale. Nouvelle ordre mondiale rero yari yihe yari yo kuvuga ngo ubu hasigaye igihugu kimwe imitegekere mishya y'isi hasigaye igihugu kimwe cy'igihanganye ni ukuvuga ngo sans rival ni militaire ni financier ni politique, ntawe gihanganye nawe muri politique mu gisirikare no mu bindi byose iyo yari Amerika yonyine. Iraza ijegeza isi irazamuka ibihugu byose donc byagombaga gupfukama bikayitinya. Bibaho ngaho ari uko Amerika imeze igihe cya Bush wa mbere, Bush fils, igihe cy'intambara Gulf Persique ukazamuka kwa Clinton hose. Kwa Clinton hose iyo yari ya Amerika y'igihanganye. Noneho nyuma yaho nibwo abantu batangiye kuva hano muri za bibiri hano mu mwaka wa 2000 kuzamura hano hatangira kuza ibyo bita les nouvelles puissances en émergence. No kuvuga ngo hatangira kuza ibihanganje bishyashya birimo bizamuka ibyo hari nka China yari ku muvuduko wo hejuru cyane mu by'ubukungu. Ntabwo China yavudutse mu by'ubukungu gusa ahubwo no mu by'igisirikare yari yubatse. Kuko uzi ko iri mu bisirikare bikomeye kandi bifite igisirikare navuga kiri advanced haba muri technology haba no mu bindi byose. Hanyuma hatangira kuza ibindi bihugu donc ibyo yaragezeho bya BRICS yavugaga. Ibyo birimo za India, birimo za South Africa, birimo za Brazil, donc nabyo bitangira kuzamuka. Noneho yasi yigeze kubaho ari bipolaire. Donc bipolaire igizwe n'ibihanganje bibiri. Noneho bipolaire ikavaho hagasigara isi unipolaire. Noneho biva kuri unipolaire biba multipolaire. Donc abantu batangira kuvuga ngo ubu ngubu isi irimo ibihanganje byinshi, par conséquent nta gihugu na kimwe kigishobora gufata icyemezo ku isi gishaka icyo cyemezo ntikiburizwemo. Noneho Amerika iza kuba iba frustrée. Igira frustration donc noneho kuko wabonaga ko ariko bimeze. Noneho abashinwa iyo bareba urabona barakomeye ariko na abantu biyubatse mu by'ubukungu ariko ntago bashaka kwiyangaja militairement. Ntago bashaka kwiyangaja attention intambara nayitwara amafaranga. Kuko ngira ngo ntugire ngo hariya mu ijoro rimwe Amerika ishobora gukoresha billions z'amadolari ariko ibizuko izayagarura. Ntago Amerika igikora business. Abantu bumvise kuri miliyari zingahe bakoresheje gufata Maduro muri Venezuela byonyine ari operation yo gufata nyine. Ariko Amerika nta hantu ijya mu ntambara itabanje gukora business plan. Uzabajeze intambara zose yagiyemo hari nabo ngiye numva biganirira ngo bakwirirwa baza ahangaha muri Afrika ntaho bazaza. Bazakomeza bakoreshe bakande mikoro bakoresha izindi pression diplomatique n'ibindi menace z'ibihano n'iki ariko ureba aho bagiye. Muri Iraq bagiyeyo, muri Iran biriya bihugu byo mu burasirazuba byose hari petrol. Muri Gulf Persique bagiye kuhirukana Saddam Hussein wari wahabohoje ariko suko bakundaga Kuwait naho ni petrol yari iriyo. Uriya muhora witwa ngo nibari Hormuz niho bavuze niko witwa. Uriya ngucamo utugunguru biriya bita amabaril 17,000 ku munsi. Sibyo? Ni ukuvuga yuko hari ahantu
ikindi kintu ugomba kumenya nuko buriya Russia nayo ifite peteroli nyinshi, ni ukuvuga ko Iran ifunze hariya hantu, ni ukuvuga ngo peteroli ku isi ibiciro wahita witega ko ibiciro bihita bizamuka, kandi Uburusiya nibwo bwabyungukiramo kuko nibwo bwaba busigaye burimo gukora business ya peteroli nyinshi. So ubwo ngubwo rero urumva ibyo bintu byose birakwereka ko Amerika byageze ahantu. Noneho Trump uyu munsi mu kinyejana cya 21 niwe muntu rimwe nabonye biriya byo muri Venezuela, ngira ngo mwagize igihe cyo kubiganiraho. Ndavuga mu kinyejana cya 21 umuperezida igihugu gishobora kugenda kikajya mu kindi kigaterura perezida. Kuri ukuntu bamutwaye wagira ngo ni nko guterura umufuka wa kawunga, umukozi yarayadafunze igikoni arawuterura arawujyana, none ntago abizi azaho wagiye. Noneho Lorandome kwatangiye kubona amashusho y'abantu bameze nk'baryamye babitwa ngo nabari murindiraga umutekano, bose barambaraye hasi bameze nk'imbeba zari y'urusenda. Biriya byose twarabibonaga, ariko tukavuga tutariko ibi bintu mu kinyejana cya 21 bishoboka gute? Ndangije ndavuga nti US Army it's a war machine. Nibwo nahise ngera ahantu ndavuga nti nibura bo bashoboye kwerekana ko hari ibintu bashobora gukora ibindi bihugu bidashobora gukora. Ngira ngo urabona n'ubu ngubu ibyo barimo gukora za Russia za China, puruta bajyaga bavuga ngo nabariye ba Iran n'ibindi, uretse gusohora utuntu tw'udutangazo two kwamagana na biriya bavuze muri Security Council y'Urgence batumije ejo. Yego yabaye nijoro. Wabonye declaration ya Antonio Guterres. Hari nakandi gatangazo nabonye ka African Union nako kanshekeje. So hari ariko nitanga na DRC nayo hari iryo yasohoye, ariko DRC nayo wabonye yuko bya bintu igiturega ngo bya integrité bya agression byaki, wabonye ko muri langage yabo nta birimo. President Macron we yavuze ngo la France n'a été ni prévenue, donc nous kuvuga ngo Ubufaransa ni consulté, donc ni informé. Ariko nabonye Abadage na Polonye bo bavuga ko ibya biriya bitero bari babizi. Carla Stama nawe Ubwongereza yavuze ko nta kintu ngo nago bari babirimo. Gusa bo baravuga ngo bari ready kurengera inyungu zabo aho zahungabanywa. Donc mu magambo make rero urebye witegereje neza, none witegereje neza ubwo nari ndimo rero kugera biratuma America iba great again nyine ndashaka kukwereka yuko ubaye great again. Reba attitude y'ibindi bihugu bikomeye ari bazana twatuntu twose two muri Charite twose baducecetse wagira ngo ntitunabaho. Nukuvuga ngo nta muntu urimo kutuvuga, n'ibihugu by'Iburayi byose byifashe ibyo urabona yuko byose bivuga ngo byiteguye, biri mu bwoba nabyo no nibyo kikubwira yuko Amerika ari gihangange. Reka tubyemere, kubera yuko kera nkiga amategeko hari umwarimu yari umugereki watwigishije yajya akunda kutubwira, hari ikintu yajya akunda kutubwira ngo akatwereka nk'ibintu akatubwira ngo le juriste, donc ni ukuvuga ngo yarigiraga ngo face à la réalité factuelle. Le juriste face à la réalité factuelle ni ukuvuga ngo la confrontation des idées à la réalité factuelle. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byanga bikunda ubireba nubwo waba uri umufana umeze gute udashobora kugira aho wabihungira kuko ni facts zivugira kandi ziri imbere yawe, nibyo bita réalité factuelle. Donc ni ukuvuga yuko rero ibirimo kuba biragaragaza yuko uyu munsi gusa icyo ntakubwira ni ukumenya wenda ngo ni ibintu bizamara igihe kingana iki, ariko Amerika yongeye kugaragaza ko ari super power iri hejuru y'izindi, cyane cyane ko nicyo gihugu gishobora gukora ibindi bihugu bitatinyuka gukora kandi ntihagire ingaruka. Ibyo rero nta ngaruka bifite. Ibyo rero ndavuga ingaruka kuri Amerika. Ingaruka kuri Amerika ni wenda umuntu ashobora kugira gutya gahohotera umunyamerika uri ahantu mu kindi gihugu. Impamvu wabonye babwira abanyamerika bati mwirinde ibintu byo kuzerera, cyane cyane muri biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Wabonye ko Iran nayo ibintu irimo gukora, irimo irarasa kuko wabonye ko France yo yavuze ngo ntabwo irogereta urupfu rw'umudictateur sanguinaire Ubufaransa. Ikindi wabonye yuko ibintu Iran irimo gukora irimo yarengurizaga kuri Ayatollah Khamenei, irimo irarasa muri Kuwait, irarasa muri leta irarasa Qatar, irarasa Bahrain, irarasa Dubai, irarasa Saudi Arabia, irarasa Dubai, sibyo?
kandi byageze aho ngaho na leta ya muri Dubai baravuga batariko ntabwo abaturanyi bawe arimo mufitanye ikibazo. Ni ukuvuga ngo iravuga ngo irarasa ahantu hose hari inyungu za Amerika. Ibyo bintu rero byose biraza kuregitima ahubwo action ya Amerika byerekane ko iri yari etavoyo bagombaga kurimbura koko. Kuko ibintu Iran irimo gukora ntabwo ushobora gusobanukirwa neza ibyo ari byo. Ntabwo nabitandukanya cyane n'abandi bagiye kurimbura abatutsi ngo indege yaguye. Hano abantu bati batubwiye ko RPF yarashe indege par conséquent hari n'ababiri barabigize mu de défense ngo abahutu bari barakaye. Donc urumva ibyo bintu byose birajya gusa nabiri urimo kubona kuko ntabwo ndimo kubona impamvu Iran irimo kurasa wenda ishobora kurasa muri Syria. Yarashe mu kibuga cy'indege cya Dubai. Hari n'abantu bapfuye yanzu ndende ya Dubai. Yes. Yarashe ahantu hose kandi rero nyumvira leta imeze gutyo kuyemerera kugira nucléaire. Donc biraze niyo mpamvu ndimo kukubwira ngo nubwo Amerika yaba yashatse ikintu igira urwitwazo nubwo ibyaba ari byitwa pretext kuko nkuko amateka nakubwiye nka experience yo muri Iraq muri 2003 Saddam Hussein bamurize intwaro z'uburozi ibyo bitaga ngo ni désarmement à destruction massive. Hagiye yaba expert b'iki kigo mpuzamahanga cya nucléaire bayita ikintu nk'icyo. Icyo gihe habanje umunyamisiri wakiyoboraga umunyamisiri witwa Dr. Mohamed El Baradei asimburwa n'undi witwa ni Dr. Hans Springs. Bose bagiyeyo raporo zose batanze ziragaragaza yuko Iraq nta ntwaro z'uburozi yari ifite. Ariko Bush mu kwezi kwa 2003 muri declaration ku itariki ya 19 uzayirebe iriya operation nayo bayise ngo ni Operation de Liberté Irakienne. Bavuga ko bagiye kubohora Iraq. Ariko icyo gihe banavugaga yuko leta yibasira abantu bitwa abakurde. Donc ni ukuvuga ko rero ibi bitero cyangwa izi intervention zose zizana cya kintu bita double standard. Nubwo waba ugiye gutabara abantu wavuga ngo wayi muri Iran, wayi muri Iraq, wayi muri Libya, sibyo responsabilité de protéger niyo concept R2P. Niyo concept bakoresheje muri Libya. Wavuga ngo why aho ngaho why not mu Rwanda igihe abatutsi bicwaga. Donc ibyo rero biragaragaza iki nuvuga ibijyanye n'amategeko mpuzamahanga. Hari abantu nakomeze kumva bavuga ndetse n'izi operation iya la dissension cyangwa se navuga ngo la classe politique américaine iri divise kuri iki kibazo. Wabonye ba Kamala Harris, wabonye abademokrate benshi bazamutse ndetse no mu ba Republican ntago bemeranya. Hari abarimo nabo bari divise ndetse hari n'icyo bitwaza baravuga yuko yakoze biriya bitero mu buryo budakurikije itegeko nshinga rya Amerika ko yagomba gukonsulta Congrès. Ariko ngira ngo bashobora kuba birengagiza ibyo bazi. Muri Amerika bafite ikintu cyitwa World Powers Resolution cyemerera perezida wa Amerika gutangiza intambara akabimenyesha Congrès mu gihe kitarenga amasaha 48 for one condition. Iyo ntambara ntabwo igomba kurenza iminsi 60 ndetse banavugamo ko hongeyemo n'indi minsi 30 yo kuvana ingabo mu birindiro. Ubwo minsi 90 ubwo bubasha perezida Trump, ubwo bubasha perezida wa Amerika arabufite kubukoresha sans consulter le Congrès au préalable. Ngira ngo rero les démocrates nabo barirengagiza ibyo bazi. Ikindi nuko amategeko mpuzamahanga ntabwo agizwe n'ibyo bita za souveraineté cyangwa ibyo bita ngo intégrité territoriale. Uyu munsi nyuma iki kintu kijyanye no gutabara abantu bari mu kaga bakise ngo ni responsibility to protect. Nacyo kiri part of international law, nacyo kiri mu bigize amasezerano mpuzamahanga. Kuko ntabwo umuntu yavuga ngo niba ibihugu biborana za souveraineté ni souveraineté de responsabilité. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nge mfite uburenganzira bwo kwica abaturage kubera ko ari abanjye. Nta nubwo wavuga ngo nous ne pouvons pas y aller parce que ils sont hors de nos frontières. Ntabwo wavuga ngo dufite urubibi rutubuza kujya hariya ni mureke tubareke babice. Ni ukuvuga ko international law yaravuze ngo yes. Yatanze ayo mategeko, yatanze icyo cyuho. Ikirahari ufite uburenganzira bwo kutavogera. Hari iyo ngingo buri wese ashobora ku-exploit uko ashaka kuyikoresha. Ushobora kubyita intervention humanitaire kandi nabwo ukaba ukiri mu murongo w'amategeko mpuzamahanga. Sibyo? Humanitarian intervention. None se R2P ni responsibility to protect. Iyo ni concept bayemeje mu debat zatangiye mu 2001 bigera mu 2005 barayemeza.
ni kimwe mu bigize amategeko mpuzamahanga. Ikindi ni uko uburenganzira bwa muntu ni kimwe n'ubuzima bw'abantu ni kimwe mu byo bita use cogency, ni ukuvuga ngo amategeko mpuzamahanga ashingiye ku. Urashaka kubwira abadukurikiye ko nta mategeko mpuzamahanga yishwe na Amerika na Israel na Iran muri ibi byose turimo kubona? Byaterwa n'uburyo Amerika isobanura impamvu y'ibitero byayo, niba ishoboye kugaragaza ngo aba bantu bakoraga intwaro zishobora kuzarimbura abantu. Ikindi cya kabiri nikivuga n'ubu none icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, wabonye ibitero nako wabonye imyigaragambyo imaze iminsi, wabonye ko hari abaturage bo muri Iran. Erega ikintu kimwe mu mwibagiza nuko buriya butegetsi hari n'abaturage benshi bo muri Iran baburwanya, bashaka ko buvaho. Hanyuma noneho ikindi, Iran bari kiriyo cy'iminsi 40 bunamiye Ayatollah. Ibyo hatangiye transition ubutegetsi bw'inzibacyuho bugizwe nande? Ubutegetsi bw'inzibacyuho bwagiyemo nyine n'abantu bari basanzwe ari abasangirangendo ba Ayatollah. Kandi ngira ngo urabona ko ubutasi bwa Amerika n'ubwa Israel bari bafite amakuru, kuko bari abantu babakubise bari mu nama cyane, babakubise bari ahantu hamwe, bahuranye abantu bagera muri 7-8 kandi bose bakomeye muri hierarchie, barimo na chef d'état major. Donc bari muri hierarchie ya buriya butegetsi. Donc ni ukuvuga yuko rero biriya bintu za opposition zivuga ko hari abantu 35,000 barashwe n'inzego z'umutekano za Iran bakicirwa mu myigaragambyo hariya. Ibyo byose ushobora kuvuga uti iyi ni leta irimo kurimbura abantu. Ni ukuvuga ko byanga bikunda biterwa n'uburyo les juristes américains, n'uburyo abanyamategeko ba Amerika n'impamvu bazashyira ku meza kandi zishobora kuza zumvikana nazo ziri en parallel n'ibyo wita integrité na souveraineté, bishobora gucika amazi cyane cyane ko mvize ko kubera ubuhangange bwa Amerika abantu bose babicecetse bya souveraineté na integrité territoriale ya Iran ntawe uri kubivuga. Intambara ya Israel na Amerika kuri Iran